Sanibonani walandeli, igama lami ngu-Enoki lapha phansi eCape Town. Ngithanda ukunibonga kakhulu abalandeli ngesupport yenu eniyenzileyo kuma-single 2 lawa koThemba Mathe. Ngithi masibambisaneni kanjalo, sizophinda sinezame futhi ngamanye ama-single 2 futhi lapha ekuhambeni kwesikhathi. I think lapha ngoJuni sizoba sizama ukuhlanganisa izinto zethu sibone ukuthi zihamba kanjani. So sithi hlalani support uThemba ilegend yethu, akekho umuntu angaziyo uThemba. Kudala wasijayivisa uThemba sisasebancane. So ngithi kuni masizameni ukuthi simsupport ngalawa ama-single 2 siwabonile abantu bawajabulele kakhulu, and then naye ngizozama ukumtshela ukuthi makazame ukuthi makagalele kancane ispice futhi ukuthi abe mnandi kakhulu phela, adlule lawa eniwazileyo kulesi sikhathi esidlulileyo lawa esinawo manje ama-single ethu. So into nginithembisa yona manje, sibhizi manje, ikhona enye album ezophuma kodwa ngama-single nawo futhi ayi-2. So siyacela ama-supporters amahle, masiyekeni kuya kuma-1010, masiyekeni ukushare umusic ngama-WhatsApp. I-technology ininzi kakhulu manje, masiyekeni zonke lezo zinto because njengoba sishare umusic ngama-WhatsApp, yena njengomculo akangenelwa into yena uThemba, kanti lapha izizama ukulayike simphakamisa naye phela akwazi ukulala adlile ngabo bonke abantu. So ngiyacela nama-1010 masizameni ukuwa-avoid ama-1010, sizame kuyothenga ama-original. Once sithenga ama-original naye akazi kuphela amandla ukuthi asilokulisa amana sikhuphela ama-album, maybe asikhuphela ama-album. I-album epheleleyo izoba khona lapha ngoDisemba. Sizonikhuphela ama-single 2 manje ngoJuni, siphinde sihambe lapha ngaphakathi maybe October sinikhuphele futhi amanye ayi-2. Ade ngoDisemba nizothola ibonus ezoba kuyi-album epheleleyo eyine-bonus track, which means kuzomele nibhekele ama-album ingoma eziyi-7 kuleyo album.